Moje ime je Vanja i imam 29 godina. Neka su onako podvojena mišljenja oko te brojke 29. U jednu ruku je to super jer sam sad slobodnija nego ikad prije, u smislu da završila sam školu, zaposlena sam, situirana sam, trenutačno nemam svoju obitelj, nisam svoju obitelj osnovala, tako da to je neka, ajmo reći, sloboda, kao situiran si, a opet imaš nekak sad punu slobodu, radiš i imaš nekog potpunog vremena za sebe da ostvariš neke svoje stvari koje si htio i koje si planirao i tak. S druge strane je malo zeznuti broj jer je neki pritisak društva, imaš 29, sad ćeš malo 30, završio si školu, faks, radiš i šta sad, poslije toga. Poslije tih 29, sad će to neka prekretnica prema 30, pa kao šta sad dalje. A s druge strane, ja uopće nemam osjećaj da imam 29 godina, znači ne. Zato što, imali smo i koronu i potres, ja dolazim iz potresom pogođenog područja, pa onda meni i taj potres i ta korona mi je ove neke 3 godine stavio u neki vakum, kao da me neko usisa, i da je vrijeme stalo. A zemlja se i dalje okreće oko sunca. Jedan sam ja s 26 došla na 29. Tako da, mislim, svaka godina donese neko novo iskustvo iz kojeg ti onda i učiš. Mislim da to nema baš jedan jedini trenutak. Mislim da je to sklop više stvari koje se onda nekako poklope i to oblikuju. Neki period kratki tijekom svog studiranja kratki period sam živjela vani i to mi se jako svidjelo. Ta neka otvorenost drugim kulturama, drugim ljudima, drugim mišljenjima. Mi tu u Hrvatskoj u principu nismo baš izloženi toliko nekoj raznolikosti, pa je to dosta jednoličan taj nekakav mindset. I onda me tih 2 mjeseca što sam bila vani mi je bilo onako wow, mind blowing totalni. I onda sam ja imala nekakav cilj, nekako razmišljanje o tome, ok, vratit ću se, završit ću faks. I onda ću vidjeti šta ću dalje, ali cijelo vrijeme to neko razmišljanje je išlo u nekakvom smislu, ajde pokušat ću neki posao naći vani. A onda nekako naš pritisak, ne znam, okolina, obitelji, društva, pa ajde još moraš ovo, pa onda sam mislila ok, završila sam faks, ajde sad ću položiti stručni jer je to neki papir, da se to zalijepim, da to imam, pa onda mogu ići dalje. I onda je prošlo tih godinu danas, onda je isto kao pa šta ćeš sad, pa rekao ajde dobro, idem sad skupiti neko iskustvo tu, vezano za moju struku i tako. I onda sam počela raditi, onda sam bila opet u tom, ok, ja ću sad raditi, jer moram ići dalje, ali paralelno ću s tim još tražiti neke prilike za van. To što sam si kao prvo htjela i u čem sam razmišljala. I onda je došla korona, došao je potres i tako zahuktaju se te 3 godine da ni ne znaš onda, eto dođeš do 29. onda s kojim pitanjem su zapravo i krenuli, ne. Što me u tih godina promijenilo, mislim da to neko iskustvo koje sam ja ubrala, koje mi je trebalo, mi je bio neki pokretač. Znači, iako ja sad to i dalje nisam ostvarila, znači, ali to je nešto onako prikrajku što mene stalno negdje zalupi. Što bi savjetovala, znači, djevojci koja ima 18. A savjetovala bi joj da bude skroz otvorena za nova iskustva i nove ljude s kojima će se susretati, jer je to isto neka prekretnica s 18, sa srednje škole kreneš ili ideš raditi ili ćeš nastaviti s nekakvim obrazovanjem, znači da bude otvorena za nove ljude, nova mišljenja, nove priče, da posluša savjete okoline, ali da u tome svemu ne izostavi svoju nit, da ne izgubi neku svoju nit koju slijedi. Ja sam se uvijek tražila, nekako nisam tip osobe koja imam jedan interes i samo je u tome, nego me zanimaju potpuno različite stvari na različitim nekakvim domenama i sferama, od biologije i psihologije do nekakvih tehničkih stvari, ne? I to je jako teško bilo pospojiti. Moj izbor fakulteta je bio potpuno šarolik. Da kad sam sa svima pričala, nikom nije bilo jasno kako sad i stomatologija, i logopedija, i novinarstvo, i kao otkud sad to sve, i veterina. Ali neki trenutak koji je presudio je to što u 4. razredu srednje škole počela sam volontirati u jednoj lokalnoj
udruzi koja je bila namijenjena za djecu s teškoćama. I to je bila neka onda prekretnica. Moja mama je super, jedna jako super žena. Nas dvije smo i jako slične i jako različite. Slične u tome što volimo iste stvari ili slične stvari, zanimaju nas i umjetnost i crtanje i kazalište i hrana, znači tu su nam neke poveznice. A različite smo u tome što kada dolazimo do nekog cilja ili nešto što ćemo napraviti, na potpuno dva različita načina funkcioniramo. Ona bi to napravila ovako, a ja bi to ovako. I to nas opet dovede do istog cilja, ali taj proces dolaska je prilično drugačiji. Tako da tu znamo nekad biti na nekom raskrižju, ajmo reći. Ali super se slažem s mamom i mama je super. Ja sam inače neka osoba koja je sa stavom da kak si napraviš, tak će ti bit. Tako da taj neki polaroid, položaj žena i muškaraca je na nekoj općoj sferi. I žene su uvijek slabije, drugačije, trebaju podršku muškaraca. Pa i u poslu uvijek je to nekako se prožima taj neki jesu ona baš zgodna, lijepo je obučena. Ali nekako sam stajališta da žena može sve što hoće ako to želi, znači ako se pobrine za to. Naravno da će imati više prepreka nego možda da nije žena, ali je opet stvar u tome koliko će ići kroz to, koliko će imati snage da prebrodi to, da preskoči to, da te neke barijere ne utječu na nju. Za 10 godina će imati 39, pa ne znam gdje sam za 10 godina, evo. Da si me to pitala prije 10 godina, onda bi ti odgovorila da živim negdje vani. Teško mi je to sad reći gdje sam za 10 godina, to mi je jako daleko. Mislim da sam nekako s vremenom naučila živjeti sad, ovog trenutka danas i iskoristiti maksimalno od tog dana koji mi pruža, da bi me onda doveo negdje dalje. Ima jedan super citat koji baš volim, od Maje Klarić iz knjige Vrijeme Badema, koji kaže: nebo, čuvaj me, sunce, vodi me, zemlju drži me dok koračam prema nekomu, nečemu ili prema sebi. I to je ti si neka točka u vremenu s kojom sve počinje i završava i moraš to iskoristiti najbolje što možeš da bi za 10 godina bio na nekom najboljem mjestu za sebe. U tom smislu, tako da treba imati neki plan, ali i okolnosti su te koje te onda bace na neke stvari, kao što je to se desio taj potres i korona. Pa onda me baci u nešto što nisam zamišljala da ću biti tu gdje jesam sad. Tako da možda se to dogodi opet za 10 godina, ali nekako sam sad s tome mišlju da zbilja uhvatim stvari koje mi se pružaju i da ih oblikujem onako kako ja želim, a ne kako društvo očekuje ili okolina moja bliska.